Action! So karon ang atong challenge, mao ni siya ang straw planting challenge. True, ma'am. So ang pamaagi ani nga challenge, duha gyapon mo ka grupo. So, mag-tree planting. Dili. Straw planting, magtanom mo og straw. Asa ito na, ma'am? Ha? Asa ito na? Ari sa botilya, isod. So duha gyapon ni ka grupo, team Tatay Pisot, team Alimokoy. Premium na, ma'am. Ang premyo sa makauna og tanom sa 24 ka straw, premyohan ako og 10,000 pesos. Okay? Kami daog, midana na, ma'am. Ha? Unya na guman. Okay, so ang pamagi ani, tuyoko ninyo katulo inyuhang kauban. Dayon, mudagan ato sa straw sa kanang botilya itanom ang straw. Tagsara ka straw ha. Dayon, tap-tapi inyong pikas mata. Okay na, ready na? Ready na, ma'am. Sige. Get ready. Get ako ihap. Anong barog? Magduko. Barog. Ini tuyok. Ana ra? Okay, 1. Get ready. 1, 2, 3, start. 1. 2, 3. Uy, tatapi yung mata. Tap mata. Ano mo koy? Disqualified. Balik. Tap mata. Balik. 1, 2, 3. Tap mata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Apa gani? 1. Pila dah? 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Dahil sa maabutan yung kauban nga maabot sa inyong pisto. Iya sama mo toyok. Wala pa. Pabutan yung kauban abot diag balik. Usama mo toyok, ge. Ge. 3. 1. Alim mo koy. Tak baba. 3. 3. Saan na tong? 1, 2, 3. Uy, wala mo nang puyo. Tutong. Itengon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahil sa... Ano naman na? Nagdoble naman na. 1, 2, 3. Ay! Dahil sa... Gitay! Ha? Down na mi. Dog. The winner is... Agto na? Team Tatay Pisot! Team Tatay Pisot! Tak baba.